laamoto ha ñande faalaɗa o ay o illa sona ɗum ndaara siko jawdi min jonne ha tawara patron makka ɗo fof ala ɓurɗoma wona risa wona patron e hoorema menen makka ɗo fof tawara ɓurɗoma jawdi ala illa sona ɗum siko rewɓe faalaɗa ndaara makka fof ilaka fuɗɗi ilaka fuɗɗi haka haɗoy kala sonnajo mo faalaɗa men jombinemo ay kono men faala koko wiyete dinal islam ya wallin fi ɗum tertoɗa fes ay ɓe neli bappa makko newɗo mo on abi talibi ɓe jonni on ɓeɗo décret on ɓe jonni on yo ari yeeto ɗum mouhammadou ay wawɓe wona menen wona ausbillah si yeytama ɗum ɗon joni hande ay hande jeeyiɓe no ƴetti dina wattiti dinaji mum ɗi fof aduna fi mela yenji aduna no sali wolugol gonga fi gaɓoye aduna ino ƴetta piiji ɗi andanɗa hoore maɗa harmuɗi e waytata so ɗin piiji no bakki e dina kan soɓe beeleji aduna a karma ko jannguɗa yurni qur'an on andi ko wiye ton kon ara ɗo e gongingol fenade wona auzu billahi ko ɗum o yetti bappa makko o wi bappa wallahi si ɓe ƴetti nangue ɓe waɗi ka junngo an ñama ɓe ƴetti lewru ndu ɓe waɗi ka junngo an nana wonali miɗo terto nde ɗo alqur'anare ayi hande ɗum ɗo holli kanko o wonali ko beeleɗo wone wolde o wonali parlo e dina kam wonali himo wowla sina ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo kon ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala yettinike waɗo en yettin dina kam yetti si tawi woni tun a yettinali dina kam ayi ko nelaɗa e makon sa yettinali haray wona a e hunde haray wona a e hunde kono kay kala karamakojo kala ende ko wonɗo e wajade yettinde kaɗo dina himo joƴette oɗo exemple Allah subhanahu wa ta'ala ni Muhammad sa yettinali dina kan haray ko a zéro haray a konta ka e nokku annon walla min sikkuɗa si tawi woni a suuɗi e kaɗo dina goɗɗum haray ko honum ay haray ne hulɓini ɗum noon iɗen seede oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo dina gonga dina l'islam ay kanko hana jokkede ay noon iɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e pittandu wonkiji meɗen no woniri noon ko ɗi wonkiji beele wonkiji meɗen ko ɗum ɗo woni e sakkade kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni e sakkade bakangol bidiyaji sirkuji e beeleji wonki ay faman yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihuna Allah subhanahu wa ta'ala inni kala dandaɗo derero wonki mumkin ay kala dandaɗo derero wonki mumkin ko ɓen woni malaɓe ay ɓe karmakoɓe fof wonɓe suuɗude oɗo ɗeɗo ayaji alqur'ana suuɗa hadiji henelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo fof ko fi gaɓoye aduna fiyo dedi mabɓe heewi fiyo jeefaji mabɓe heewi ɗum ɗon noon ko musiba wonandeɓe saabu Allah subhanahu wa ta'ala inni ko kala dandaɗo derero wonki mum ko ɓen ɗon woni malaɓe ay ko waɗi neɗɗo ko ɗum waɗi nalaɗo sallallahu alaihi wasallam ko inni kulu min tayyibati ma razaqnakum ñaame konko laaɓi daggi e ko men arsiki on kom ay ko waɗi gogo déjà ko wiyeɗa ko karam ko jo kummalujo wo si tawi woni ko ñamata kon na ko laaɓi ay ko neɓuɗa wiide ko neɓuɗa torade Allah subhanahu wa ta'ala jabotako ay ko ɗum wi mi yamiri on komi yamiri nelaɓe en kon kulu min tayyibati ma razaqnakum ñaame konko laaɓi daggi ay fewton Allah subhanahu wa ta'ala ɗon mo o jabinana on ko waɗi noon o ni ñande janggo kala on mo suɓali ko ñaama ko harmi walla ko daggi Allah subhanahu wa ta'ala so ɓoyta ñande dango dambuɗe yitteɗen ko hangal o naadiroyte koy ko ƴettugol on tigui tun hayla bugo piitoyo nder ton ay no woniri noon dambuɗe yitteɗen mo kala ko embere bakkatuji mumen dambuɗe ɗen jeɗɗino mo kala ko embere bakkatu mum on ngal ɗon dambugal o natirta ay tellement que ñamaynoɓe ko harmi ɓe ñamano ñamiro tellement que ko tawata ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala manani ɓen ɗon ɓe daranta he ngala damre nde ɓe natirte ɓen ɗon ko nangol ɓe tun haylo bugo tellement que ko Allah subhanahu wa ta'ala tikkani ɓe kon ay non ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala dandu en bonne pittandu ɗiɗo wonkiji meɗen ko waɗi noon man yahdillah fa huwal muhtada man yudlil fala hadiya lah kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni oɗo majjinde mo ala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni majjino mo ala faman yuridullah khairan yufaqihu fi ddin kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fandana moƴƴere o faminemo dina l'islam waɗi sa faami dina l'islam kan wawɗo ma majjinde ala ay wawɗo majjinde ma ala par ce que a waɗa a ƴetta référence e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde wa makka wiwno jonne mo laamu hara o laamoto ha o maaya hara o follotako walla ɓe jonnemo jawle ha o wona patron o ɓuura makka fof on par ce que anga ma andi ɗum ɗon fof so ko laamu kongo weeli wo ko weeli ko ha ñande goo wallahi ay
ñande go ngu huuɓay eyi jawdi kadi ko noon ko ha ñande go ko sa yahi accandi walla ndi yaha acca kono gasata eyi siko fi rewɓe ko ya jokkuɗo ha accaɗo woɓɓe go kadi kontina eyi ma ko wakkilira ɗo ko jombuɗa ɗo ko jombuɗa jombata ɗo aduna fof ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni hatte e nayo eyi siɗa faala a jombay ɗo temedere rewɓe walla heddoto ɓe a jombaali eyi kono kisa wakkile tum waɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'uma kon ko ɗum ɗon woni jam e kisiye o eyi ko ɗum ɗon woni malal wonande neɗɗo on eyi ɗum noon kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on woni fewuɗo kala mo Allah subhanahu wa ta'ala majjini fewno o mo ala ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en ɗum noon no wirɗen nan iɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e no wiiri noon iɗen andi ñewtino ñanden kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko hana yettede ay alhamdulillahi rabbil alamina iɗen yettamo kanko no woni jon tagore nden ay ko kanko woni lanɗo ñalande joddi golle ay kono hiɗen hani mo yettude kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabuna kanko woni lanɗo ñande ñalande joddi golle ay wawɗo yoɓude goɗɗo nde ñande sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala ay ko waɗi noon kanko Allah wonnen rewde ko kanko woni woni ɗaɓɓirde ballal hiɗo toro en yo fewnen e lawol makko few ngolngol hara wona e lawol alyahuda e annasara ay haril mahdubi alayhim ɓen ɓe o tikkani ko waɗi noon kamɓe ɓe yuyde hiɓe rewdi Allah kono koye hoore majjere ɓe woni rewde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay joni noon sa daari hande enen hiɗen ƴetti fimen on fop hiɗen waɗi gurdam meɗen fop hiɗen waɗi gurdam alyahuda e annasara ay alyahuda e annasara ɗen ƴetti gurdam meɗen fop waɗi fi ɗum ɗon hande kala mo wurali gurdam porto hara yanga bokka kala mo manam systéme on si wonal systéme alyahuda e annasara hara e onga bokka ka listi eyi ɗum noon ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tikkini khairil mahdubi alayhim hara wona ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tikkani walla dalina hara na ɓe ɓe majjini kamɓe wala hema ɗum ko alyahuda e annasara ay nelaɗo noon innino en wallahi en jokkay ɓe haysi ɓe natoyi e nder gayka yendu enen kadi en natoyay toon alyahuda e annasara ay ko ɗum fewdani en hande la yanalahun habalan ay alyahuda e annasara jiɗanta on moƴƴere fes ay koɓe yilanto on ko majjingol on hattirde e majjugol ay alyahuda e annasara wona na ɓe hanuɗon jokkude fes ay ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi hon nun o inni yon andu alqur'ana dow alqur'an lar nden ɗo no yiide sikke wo ala e mayre ko waɗi ko kayre woni peewal wonande kala tagore nden kala faalaɗo fewude ko alqur'ana woni ko o jangata ko alqur'ana woni ko o tindoto ko alqur'ana o jokkata ko par ce que peewal ngal ko ɗon heɓoto eyi hudal linnasa bayinatin minal huda alqur'ana e peewal eyi ɓawo ɗum honnu gonɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala ka wirni andon siko antum kala wo ka wonuɗa ittaqulla haysuma kunta andu nokku kala wo ka wonɗa nokku kala ka wonɗa Allah subhanahu wa ta'ala renuma siɗa faala ka leydi jeɗɗaɓiri wonoyta ayi ka leɗɗi jeeɗaɓiri wonoyta yedda toon Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo renuma ayi ɗum noon o wi gonɗi noon huule Allah ka wirni toon ayi par ce que ɗo ɗo yeddugol ala ngol tawni joni ko devant public ara mo kala no holi waɗugol piiji bonɗi ɗon yeeso jama on ay fiwa tawi ɓen yiyatmo hula waɗugol ko boni ko harmi kon yeeso yimɓe ɓen sa heddeki an tun yedda Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum waɗo ni ittaqulla haysuma kunta hule Allah nokku kala wo ka wonɗa ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo renuma ay gonɗi ɓen gonɗi emo ka wirni toon ay o wi ko ɓen woni ɗaɓɓa ɓen gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ka wirni toon ay hara heɓe ñinna julde heɓe jogal ko ɓe waɗi sika kon kadi heɓe itta sadaka heɓe dépense ay fi lawol dina Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓeɗo woni e dow peewal ko ɓeɗo woni malaɓe ɓe ay ha innayi honnum ko waɗi noon ɓeɗo heeferaɓe sen inniɗo noon heeferaɓe mbiya en kontay ɗo ko alyahuda e annasara to la ko kala yedduɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi ko yeddi alqur'ana e sunna hara e heeferɗiri kala sikkitiɗo alqur'ana sikkiti muhammadu sallallahu alaihi wasallam sikkiti Allah subhanahu wa ta'ala ko gonga sikkiti maya immito si ɗum ko gonga ala ya heeferɗiri hara a yeddi ay ɓen noon yedduɓe hino fota dow e dow maɓɓe waagiɗaɓe o waajaki ɓe o ɓe gonɗinta ay ɓe gonɗinta julɓe jelo hande
sivaji uditama ɗo hamade ɓeno ɗumanni kere ɓe yahi kam kere ɓe yahi lakara ɓe arti ko Allah andi sumoyowo ko Allah andi natoyowo alijanna wallahi ko non wondiri ko Allah andi natowo alijanna ko Allah andi natowo yiite ay ko non non lelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama e alquranul karim e kanko Allah subhanahu wa ta'ala tigirhimo wiihimo halanen kala jokkoɗo ngol lawol ɗo la sakka ko jahannama o sumo yayi kala jokkoɗo ngol lawol ɗo ko moƴƴere wodanimo kanko non Allah subhanahu wa ta'ala yo toñatago e ñande janggo ay la udiwa amala amili minkum min zakarin aw unsa mi yebata joddi kala golluɗo ko moƴƴi moɗon woni suddiɗo woni duhiɗo ayi neɗɗo ngaray ɗo hula Allah subhanahu wa ta'ala golla golle moƴƴe hoora itta zakka rewira Allah no wi'iri noon tigiri itta qulla haysuma kunta rewira Allah no hana holliret noon yahoya janggo Allah subhanahu wa ta'ala ƴettoyenade yiite la ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala a ara e aduna ɗo jokka weeli foti saloɗa dina Allah kan hakkitandema ala ko wiyete dewal kon a wi noon ka julɗo yahoya Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala udiri hen dambuɗe aljanna ɗe naata ara kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tooñi kanko subhanahu wa ta'ala o toñta par ce que o wiide aljanna makko on ko firowoɓe Allah ɓen ay ko ɗum waɗi so inni innamal mu'minuna ikhwa julɓe Allah ɓen ko ɓen gonɗinɓe Allah ɓen ko ɓe woni musidɓe sabu ne ko ɓen natoyte ko aljanna ñande janggo fi ko en nena goto ko en baba goto an si a rewi Allah min misali min mi yeddi Allah lawol men ngol wonoyta gotum ay fi ko nene e baba si ɓiɗɗo on rewi Allah baba jon sayi ko rewde Allah mo kala e golle muɗum ñande janggo ko noon ay fi men ɓay mi rewi Allah mi moƴƴiki Allah ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala naado yeelan aljanna nenan ka aduna ɗo walla baban walla kotoyan kañum salino rewdi Allah yeddi Allah kar leɗɗo joni ɓay mi fokkiti aljanna ko fokki mi naɓora nenan walla mi naɓora kotoyan la Allah subhanahu wa ta'ala watta ɗum o toñata fama jaja'u sayya illa sayya fama jaja'ul hasana illa al hasana ay ko ɗum waɗi soni ñande janggo yawma yafirul maru min akhi wa ummihi wa abi ñande janggo neɗɗon ko dogoyay nene goto mum doga ɓeygu mum doga ɓiɗɗo mum doga nene e baba par ce que nde ñanamo kala ko hoore mum woni ko mapini ɗum ko ɗum waɗi so inni waajiɗaɓe o waajakiɓe ɓe gonɗinta ko waɗi ɓerna eɗen uddama e nanugol gonga fermama e yiwugol gonga ko neɓuɗaɓe wagade ɓe famata ay ko waɗi noon ɓerde maɓɓe ɗen hino nawni ay maradun nifaq nawnare ko wiyete nawnare nafiqiyagal ay Allah subhanahu wa ta'ala noon innal munafiqina fi darkil asfali minan nari nafiqi ɓen ka koose yiite ley ko to woni ko ɓe sumoyta ay nafiqi Allah subhanahu wa ta'ala on tikkani nafiqi ɓuuri heferaɓe ay ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi hon nun o wi wa minan nas ay ina jiya yimɓe ɓen hara ko witiɓe ko julɓe man yaqulu ɓen ɓe no wiya amanna billahi minen ɗo min gonɗini Allah wa bil yawmil akhir ñalande sakkitinde Allah subhanahu wa ta'ala ni wa ma hun bi mu'minina ɓe gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe woolay ɗum ko ɓone wolle ko ɗengal maɓɓe ɗon kon wona ɗum woni ka ɓernde wona ɗum woni fi ɓernde maɓɓe nde ay ɓe gonɗina ko wadde si ɓe gonɗinno hara hiɓe jaɓi ɓe wiyata hiɓe jaɓi dina Allah kan ha si ɓe inni hiɓe jaɓi dina Allah kan ɓe gollay ko dina kan jamiri kon ida jaɓi ko a julɗo a gollata golle julɗo la Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ɗum ay kono Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma yakhda'una illa anfusahum ɓe janfaki so wona hoore maɓɓe bon en hofu men ko en julɓe e konngol la ilaha illallah woni ko heɓaɗen hay goto men naddaka l'islam mais est ce que hiɗen ko en pratiquant andi ko ɗon e probléme o ay naynigol ko julɗo tun ko julɗo fami wonno pratiquant fo pratiquant ko honɗum ko jaɓuɗo ko dina kan wi'i kon jaɓuɗo ko dina kan wi'i kon golitiri dina kan kon ɗon wiya julɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala ma yakhuda illa anfusahum ɓe janfaki si wona hoore maɓɓe wona janfade inni gollo ko julɗo ala jaɓude gollugol golle julɗo golle maɗen fof ko golle heferaɓe amanta sabbabi qawmin howa minhum ñande janggo hange ɓen heferaɓe ɓen immintinoyte place goto wa ma yasuruna kono Allah subhanahu wa ta'ala inni hiɓe sati andoyde ñande dargal ɓe sati andoyde ko ɓe janfi
yigol hino jaɓi dina Allah kan hino jaɓi Allah hara ko wolugol tukko hunde kam wona ɗum woni ka ɓernde konngol ngol yaadale e golle ɗen Allah subhanahu wa taala ni heɓe saati andude ko tan eɓe janfi ay maliki yawmiddin ñande ñalande joddi golle ay sabi ay fi qulubi hinno ko ɓerde maɓɓe maradu ñaw naafiqi yaagal ko ñaw andanɗa hoore ma ñaw lumini o ko wiyete naafiqi yaagal konnaagu yaagal ko nawnaare ɓurde hulɓinaade sabu ko nawnaare bonnande golle fes naafiqi yaagal konnaagu yaagal ngañanendi ɗiɗo ko pigi ɗi andanɗa hoore maɗa bonnay golle ko ɗe mawni o bonnira golle on andanɗa hoore ma si huɗo yoori ha gayni yiite addama ukkama e muɗum no kon huɗo mulirta ɗon suma ɗon fimo gasa fes konnaagu yaagal naafiqi yaagal ngañanede ko ɗum wawata bonnirde golle goɗɗo ko ɗe mawni o ay ko ɗum sala eni wa yaharumu alahi alkazibu ay wannamimatu wan nifaaqu no harmi e hoore julɗo fenugol no harde e hoore julɗo naafiqi yaagal no hawre déjà ni ko Allah subhanahu wa taala neɗɗo so tawni on andi ko naafiqi jow taw joɗodo e makko hiɗen andi Allah subhanahu wa taala inni tagantako ko julɗo wo julɗo nde o taƴo julɗo ɗimo makko ko feƴƴi balɗe tati julɗo dagantako mo ko taƴo julɗo ɗimo makko ko feƴƴi balɗe tati ay sina ɗum ɓenni hande ka de waɗɗa dewal ngal jaɓetake ndaare hay ka suumayeɗo andi Allah subhanahu wa taala ndi mo hoori suumaye ha ndu maayi o yaafante bakkatuji makko ɗin o ñande nene makko e ba makko jibinnomo kono Allah subhanahu wa taala yimɓe ɗiɗo si tawi woni hiɓe taƴodiri woni ha suumaye maayi Allah subhanahu wa taala ene ɓeɗo yaafantake bakkatuji maɓɓe ɗin ha ñande ɓe hiwrodiri ha ñande ɓe moƴƴini ay kono ɗum e ɗum muɗum Allah subhanahu wa taala wi neɗɗo so andi ko naafiqijo ko yon taƴamo ay naafiqi ko musiba ay enen pulla fota tegui yiwde ɗen wo si a faali naafiqi falali a faltay wala dande en bone ko wiyete naafiqi yaagal ko bone ko ondanɗa hoore makko bonnay ɗum golle on no fiyon ɗum ko wi'ugol hiɗen wontidi hara en wonda hara ko haala tun ay ɗum ɗo yiɗuma hara ko giggol intérêt wala dande en bone ko wiyete naafiqi kom fi qulubi no ko ɓerde maɓɓe maradu nawnare ko wiyete nawnare naafiqi yaagal kom ay fa zadahumullahu maradan Allah ɓeydane ɓe ɗon kadi naafiqi yaagal walaw ngino wodane ɓe ñande zango azabu lette alimu muusude bima kanu konko ɓe laati yakzibuna hiɓe fennayno ɓe hinna ɓe wondide julɓe ɓen en fof meɗen koyen julɓeɓe kono ɓe gollata golle julɗo no wodani ɓe lette muusude ko waɗi noon ñande janggo ɓeɗo yeddunoɓe siɓe nangama ɓe lettama ka yiite ha ɓe haaci toon ha malaika ɓen ara ɓe haynike malaika ɓen hino ara ɓe deƴƴita ɓe sikka malaika ɓen ara e fabagol ɓe woni ay hala malaika ɓen kadi ko addugo ko lette ɓurɗe ɗen ɗe ɓe woni ha kande ɗon woni e addude ay ko ɗum waɗi andi Allah subhanahu wa taala inni aduna ɗo tampere ala ɗo ko satti fusi ala aduna ɗo ko waɗi aduna ɗo ko tampuɗa ɗo ko tampuɗo ko ha ñande go iway si iwrare gurdam wo iwira e mayde esse lakara tampere nden toon taƴay nde taƴata la muddatul hayat nde taƴata lakara mayugol ala ɗon mayetake mayde ko aduna ɗo woni ko waɗi ñande lakara si Allah subhanahu wa taala ñaawi tagore nden fop naatoɓe aljanna naati naatoɓe yiite ngen naati Allah subhanahu wa taala addi ko wiyete mayde kon darna hakkude yiite aljanna ara yimɓe yiite no reeni yimɓe aljanna ngen hino reeni darna ɗon Allah subhanahu wa taala ndo inna ene ko honnun ni okelen ko ɗum woni mayde ko ɗum wonno mayde ko ɗum mayde ne ay Allah subhanahu wa taala walna ɗon mayde nden nde hirse ay mayde ala hande kadi yomɓe ari janna ko neminagol ɗon ha ay yimɓe ari janna nawnetake mayetake dewal ala ton ko noosu rek ay weeli ha e weeli kala ko meggiɗa o kono Allah subhanahu wa taala wiri noon ko woni aljanna kon ko andanɗa hoore maɗa yitere meeɗa mejade fen ɗum nowru meeɗa mejade sego muɗum ay yiite ngen kadi ko noon ɓe naadama toon maygol ala toon ay ko lette e hoore lette e hoore lette ay si ɓe lettama ha ɗen ɗon lette ɓe wuldiri ɗen ɗon ha Allah subhanahu wa taala addi kadi lette ɓuri ɗen ɗon kadi fawa e hoore maɓɓe ay non en tori yo Allah subhanahu wa taala yo dande ko ɗo hen ine wodani ɓe lette musuɗe
wa isa qila lahum ɓe mbiyaynoɓe ko aduna ɗo kañum ko julɓe kono ala gollude golle julɓe sa wiyaniɓe la tufsidu wata on bonno fil ardi ka leydi galliɓe wiya innama nahnu anduno menen musiluna menen komin moƴƴinoɓe menen min ala bonnude modi min ala wadde hay fuy ayi heɓe fewnu ko angal annugol diina kan ko waɗi julɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ni attahutu kasiruna bewinayɗi ɗin hiɗi heewi ko kala ka puusi neɗɗo nga yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon ndu woni seytaneru ma ko ɗum wiyete tahutu bewinayɗi ɗin ayi kala ko puusuma e keerol an julɗo en tant que julɗo ne Allah subhanahu wa ta'ala ni julɗo kala no waɗana hattode keerol ko tatara diina ma kan yamirama waɗugol diina ma kam permitama waɗugol nde hunde ɗo en tant que julɗo ayi ko mapiɗa ɗon woni noon ko mapiɗa no pulla fewta wirta noon haysi ngal naatti e serdu ngal yalti e serdu ko diina ma kam permitama ko a wawata wadde ɗum en tant que ɗa wondi e haqqille ma ɗum ɗa hisi ayi en tant que julɗo ɓe wiyama joni noon ɓaharayne ɗon inni ko julɗo kono ɓaha wona pratique o anda ko honum diina makko kam waɗi mo interdit ayi ko ɗum waɗi si ɗon tigui ko julɗo hino ukko e piiji goye hino waɗa hino ukko e diina kan hino jumpa khaduma al khaidina par ce que o wona julɗo ko julɗo kono wona pratique o anda ko honum diina makko kam woni ko yamirimo o anda ko diina kam woni ko haɗima ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala inni iqra'a ko fokke jangge ayi talabul ilmu faridatun ala kulli muslima muslimatin ɗaɓɓugol gandal ko hoore ko farilla e hoore kala julɗo ayi woni julɗo gorko woni julɗo sonnajo par ce que si a feway ko ma jangga si a feway ko ma jangga ɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala huuɗi to alayhu wala dalina haril makhdubi naɓe ɓe tikkanɗa wala dalina wonaɓe ɓe majjinɗa ko alayhude e anasara par ce que fiyon nu iɓe rewdi Allah kono koye hoore majjere an witiri ɗo ko a julɗo bon a anda farilla suumaye a anda sunna suumaye mana julde nden kadi waka zalika anda wi dewal ngal ɗa rewde ɗen nde hiɗa rewdi Allah mana ko Allah subhanahu wa ta'ala o tikkanma mais ko waɗi noon julɗo sa wi tum ɓe wi sa salliki ha juuri a wi allahu akbar a noddi Allah si a salligiki a ari e darde a wi allahu akbar ɓenni hakkude ɗon fewde ko jullata ɗon hakkude ma e Allah ko rido par ce que a noddima kanko Allah Allah o aray mais si a wi allahu akbar Allah ari Allah ko mawnuɗo Allah e mawgural muɗum nodda Allah subhanahu wa ta'ala par exemple o yeeso ma mais hara anda ko walanamo mais min e an haysi ko ɓiɗɗo ma hara ko ɓiɗɗo ma wiya kaari ari o ara ha o gayna ronkamo wolande hay fusi sallalamo wolande hay fusi mais o wiya way min da ko non nangi min da ko nangi ba baban hande ko ɗo noddilan hay wolangol ko noddiram amma si o goreje ma kam waɗi maɗum ma goɗɗo ga wiyay non kaari yawi kela o noddalan o ronkalan halande ko ɗum o noddirilan ayi o manquima respect kono neɗɗon kay mo sa wi allahu akbar yo tawɗa andi ko nu danoɗa wolude ayi ɗum hina ɗum hina waya ko ɓeɗata kon si goɗɗo noddi jinna haɗi ari te o anda ko o nattiraɗi andi ɗum ko musiba no ɓayle ko maɗi hoota ko musiba no kono kay sa wi neɗɗo allahu akbar a noddi Allah subhanahu wa ta'ala yo taw hiɗa andi ko nu wonɗa nodda andi ko yertoɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde nodduɗamo ɗum woni rewgol Allah e hoore majjere Allah subhanahu wa ta'ala o tikkana yon tigui ko ɗum waɗi obligatoire ko ma janggen ayi o wi si wiyanama e moƴƴine qaaliɓe wiya ayi way sa qilaɗon fiyanaɓe mana si wiyanamaɓe aminu kama amana nas gonɗinire wonano nelaɗo e sahaba e mum ɓe gonɗinirno Allah subhanahu wa ta'ala no qaaliɓe wiya anu'minu kama amana sufaha'u ene menen min gonɗinire wonan ɓe jafoɓe gonɗiniri wonan ɓe komoɓe gonɗiniri comme hande jeunesse on hande ni bon exemple la jeunesse hande a jeune je fewdiɗo jeenayi e sappo a wiya haɓɓata paɗɗel ngil a wattata ko kepiru mon hoore ma no windi inɗe yimɓe heferaɓe a tufata nowru a waɗata seen a jokkata jiyoy koy bon a yahata baaro a amata suware waɗata kadi piiji a heɗota ko musique ko waytata so gaɗi piiji nden ko balare non ay nden ko balare non ay par ce que fiyon num ay anu'minu kama amana sufahaw min gonɗinire wonno ɓe yimɓe komoɓe gonɗiniri noon
kamɓe haaji maɓɓe bon ɓe haaji maɓɓe ɓaytata si kadi piiji ayi ba ande anda ko a komojo ɓay tun an a wi ko dina kan wi kon bon an ko ɗum ɗon bon an ka komojo ka bala anda e fuy ayi way zaqi minu kama amana sufaha o gonɗiniri dina kan wonano nelaɗo e sabaɓe gonɗiri noon anu minu kama ana sufaha min jokkataɓe komoɓe hande aduna on weetino hande aduna on weetino o hande aduna on weeti aduna on na hande weeti de aduna on weetino ila ndema ñande alqur'ana e sunna wino ɗo cikke ɓe noon ɓe laaɗo e sabaɓe ɓe gonɗinira alqur'ana noon Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ɓe woni komoɓe ɓen ko ɓe woni jofoɓe arɗo aduna ɗo jokki weeli foti a zenjo hiɗon andi déjà bon Allah subhanahu wa ta'ala ni suka suka bandanɗa hoore ma suka kecco ka heccuɗa ɗon ko ɗon diina kanko de woni ko sokol ma ay Allah subhanahu wa ta'ala ko diina kecco woni ko o jaɓa so goɗɗo woni ha neejo hande kadi ko ɗingol o woni ay jooɗa golɗo ha retraite fes ay ha ƴiƴam mum metta ƴetta jikkiri hum e catalum yaw ka nano golde diina ko ɗaynugol hoore mum noon wallahi ɗum ko ɗaynugol hoore mum ka wonda kecco ɗon ko ɗon gol kaɓe sahabaɓe toon fof Aboubacry en Ali en kaɗon sukkude ɓen ko mawɓe noon ɓen ko sukaɓe noon golle jiɗi ɓe mawɗo mo yetto ko wata gollude ɗum ko ɗum andirta ko suka sallallahu alaihi wasallam ko sukaɓe wonuno woni noon an a suka joɗɗa ɗo inna bon an a jotto jokka weeli foti ha nawyo ha ƴetta tuggordu innaɗo yaade golla diina aynugol hoorema wonɗa ma essaye déjà hiɗa ono suka kaka diina ka diina woni ka suka ɗaɓɓa ko tan woni ko ɗaɓɓa kaɗo diina ko sukaɓe woni kaka halfina eyi Allah subhanahu wa ta'ala ko suka diina woni ko sukoli koy ko sukaɓe wawi puusude kaɗo diina waɗi kaɗo diina wona raɓɓintinetake e muna hanaka raɓɓinɗinede e muɗum ko doya ka daranede bimbe kikede jemma e lorma Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓeɗo sukaɓe dariɓe inni gonɗinirta kaɗo diina no nelaɗo e sahaba e men gonɗiniri kaɗo diina ɓeɗo modi ko komoɓe modi siɗa ɗaɓɓude komoɓe ko hay ɓeɗo ko ɓeɗo no woni balaje ɗen tigi 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 ayi ala innahum lufsir wala killa ya woni tum ɓe anda woni ɓe anda an sa woni o taw woni diina kama diina l'islam andu ahi ko ɓaya anda ay si taw woni hira anduno ko kaɗo diina hikkinanɗa yeeso si hikkina ɗon kala ko wata waɗude ay way zala qulla zina siɓe hawri e ɓen amanu gonɗinɓe qaaluɓe wiya amanna men gonɗini en fof dow ko en julɓe en fof ko en julɓe do ko Allah andi sumoyo ko en fof ko en julɓe mais hono golle maɓɓe ɗen wona golle julɓe ay honu noon holli ay wa iza khalahu ila shayatinihim siɓe heddodeyke seytaneji weeli eɗin fii ko dina ɓe jokka ɗum harmani gorko jawo ɗum no harmani gorko ko hurundare woni ko dagani gorko hotanir waka zalika ɗum wowleta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki kala gorko danditiniɗo e suddiɗo Allah subhanahu wa ta'ala huɗimo malaka kadi gorko nanditiɗo gorko ko huɗa ko wiyete luutiyanko yimɓe annabi luutu iniranoɓe kaaƴe ha kala ay ewa ko ɗum haaɓe addi ɓeni sonnajo sa woni no do ha
ratere makko den hollatere makko den fes ko pantalo yottido mana sonnajo no acciti tere den fes yo mana sa fotti e makko andata kunɗo terunko fewdo ɗo woni bon haray no dago ko watto on pantalo ɗo kono amma pantalo mo watti on kanko sonnajo so tawi woni seere tere makko den haray dagotako ko watto on pantalo ɗo ay dagotako ko watto on pantalo ɗo gorko kadi ko wano non ko kala andanda hoore maɗa ko coñciɗi mana allibasu taqwa coñcol kulol Allah ko ɗum ɗo kanko woni sonnajo woni gorko ko ɗum ɗo on tigi hani wattade mo kala no jonna coñciɗi hani wattade ko wiyete ko libasu taqwa libasu taqwa coñcol kulol Allah joni si julɗo so tawi woni mana ko a julɗo a noon subhanahu wa ta'ala yuro wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum en tant que julɗo a ndaaray no nelaɗo e sahaba e mum ɓen wonirno noon wuurirno noon ko tawi mana kala julɗo ko waɗata ko tawi ndaarata ko diina makka tan no permettre ma waɗugol ɗum joni an gorko wonde tufude nowru ma waɗa hotanuru yeyi ndaaraka diina ko non nelaɗo ma ya fo ndaaraka sunna ma wattatoɗo jolokowol ɗum ɗo fof ko harman ɗum wonande gorko pantalo daasiɗo pantali daasingel ɗum daganaki julɗo eyi pantalo gorko nayi feƴƴu ka holɓu ndere nayi feƴƴu ka holɓu ndere sonnaɓe ɓen kam waɗata ko tala kono ngo wi almar'atu kulluha awratun illa wajhaha wa kaffayha sonnajo ko fof makko ko awra sina newe ɗen e juuɗe ɗen ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wa qarna fi buyutikinna yoɓe nuuɓi ka nder cuuɗi maɓɓe ka wala to barajina tabarajal zahiyatil ula taɓe feññirtere maɓɓe ɗen wona majjunoɓe arame ɓen feŋñinirayno tere maɓɓe ɗen noon majjunoɓe arame ɓen kono feŋñinirayno tere maɓɓe ɗen koye maɓɓe ɗen ɓe akkitano ɗe kene siɓe wattike hata e tere ɗen fof kum kala hiɗa andi ko honto fewndi joni yalten hande kadi ɗo julɓe ɓe jelo julɓe hande woni e wattade hande ɗo ndaare est ce que wonano ɓe woni e wattorde ɓiɓɓe jiwɓe jelo hande fottata ɗo siɓe wattike tawatara tere maɓɓe ɗen fof nayi kene wala tabarrajuna tabarrajati zahiyatil ula wata on feŋñinir tere mon ɗen wona majjunoɓe arame ɓen feŋñinirayno tere maɓɓe ɗen noon ayi bon hande ndaaren sonna e men ɓen wattorta noon hay hande so tawi woni a wata wattorde noon hara ɓen tan ka komojo wona wirde suka on ɗani eyi suka on so tawi woni a wattata ko kepiwil ngal nanɗa hoore maɗa ko siga kepiwil ɓeyato américain ɓen to haɓɓa paɗel yuppa pantalo tuha hoota nuru watto seniwil bon naata e ndu yalta e ndu convainc ka jiwoy ɗan on ka balare bon awa jiwo kañum kadi tawi woni a wata wattade feññina tere maɗe holdira tere muɗum ɗen min ko min ara yan on na star jo tiwa hay no hulɓini ha ay Allah subhanahu wa ta'ala ni allahumul mufsiduna ko ɓe noon woni komoɓe ɓen jogiiɓe siga o comportement ɗo ko ɓe woni komoɓe ɓen ɗaɓɓode jofoɓe awti e ɓeɗo hara yilto a heeɓi ala innahum humul mufsiduna kamɓe woni komoɓe ɓen walakin ko woni la yasuruna ɓe anda woni ɓe anda woni la yasuruna ɓe anda woni lakin waysala qulla zena si ɓawre ɓen amanu gondiɓe qalli ɓe wiya amanna ay min gonɗini waysa halaw ila shayatinihim kon eyi haytaɓe jokkadi ande no men mustage wona men jalayno ɓe tun woni kamɓe woni anda woni eyi allahu allah kito yayɓe ñande janggo kanko Allah subhanahu wa ta'ala
Allah yastahzi'u bihin o jalkitoyayɓe ay ko waɗi ɓay tum ɓe inni kamɓe ɓe jalayno julɓe ɓen woni ko ɓeynanoɗo ko fottanoɗo e julɓe ɓen en fof do ko enen on en fof ko en hunde wotere ay minen kadi ɗo minen kadi ɗo min janggay ay ay minen kadi ɗo min tawtoya toon min tawtoya on ko janggugol toon ay weddete ken piiji ay mana si ɓe fotti juɗo en ɓe wolana ɓe haalaji welɗi famintingol ko kamɓe ay bon si ɓe heddode seytane jeeɗi ɓen terte ɓen ɓen ko balaji no minen meɗe waɗata ɗum woni minen min alda e maɓɓe Allah subahanahu wa taala ni allahu yastahzi'u bihim Allah subahanahu wa taala o jalkitoya ɓe ñande janggo ay ko waɗi onon ko ñande janggo so gawte maliki on gañike ay sikku ɗo gara on gañike neɗɗo si ay hewtoyi ñande janggo ñande laakara so tawoni golle ma ɗen hara ko yigo gollirnoɗa na saabu Allah gollirnoɗa Allah subahanahu wa taala présenté golle ma ɗen yeeso Allah ay o ƴetta ɗum fof waɗa ha bano mon sora nduggu sakago sikku ɗon haray on gañike Allah subahanahu wa taala ni mi jalkita mana holleɗa golle ma ɗen ha gayna hara yoɓetake bon komo golla joni ƴettama ɗo joni golle entreprise hiɗa wawi gollude le golle ɗe moƴƴinade wonano patron on falirano wona patron ma falirano so ari o contrôle ko si moƴƴi o yoɓa so moƴƴali yoɓata hiɗa wawi moƴƴinde golle ɗe netti saloɗa gollirde no patron ma falirano ahi so ari so yoɓalima ko ombo perdi ko an perdi ay ha zalika lakara kadi ko noon Allah subahanahu wa taala inni o jalkitoya on par ce que o yoɓoyta on joddi golle mon ɗe ñande janggo ɓay tum wi ko julɓe ko noon jaɓali gollude golle julɗo yastahzi'u bihim o jalkitoya on o yamuddun fi tuhyanihi ya'mahuna o ɓewdana ɓe boore maɓɓe nden ko aduna ɗo hara ɓe wembo ay ndaare ko ɗum jokkude ɗo weeli foti ƴettude aduna hikkini yeeso on o fawtotako ay o fawtotako ay ko woni patron ko yondinorɗo ko fanɗi ko on fawtoto kala ko heɓuɗa tawi yonete an ko a patron a fawtoto ay ko waɗi a heɓata to nin arsike ma o ay piiji buy noon sayno haaɗi en ɗo waɗugol dewal ko ɗaɓɓugol aduna ay jokkugol aduna ko hewtata ko ha perda dina muɗon kam ay ulaika allazina ko ɓen wonta ɓen istarawu dalalata ƴettuɓe ay soritirɓe majjere mum nden bel huda peewal suɓi aduna acci ɗon lakara fa ma rabihat tijaratuhum ɓe waali intérêt ɗon sukkude aduna ɗo aduna ko commerce kono ngo wi uskuruni uskurukum ka anditelam mi andita on ka wa in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah si tawi woni hiɗon yiɗi Allah jokke nelaɗo on Allah subahanahu wa taala yiɗa yon jonon sa ari aduna ɗo a salike jantade inde Allah a salike jokkugol Allah a salike jokkude nelaɗo bon onu Allah subahanahu wa taala onu o yoɓoytama ñande janggo hara a tenaki e ngeygu ma ngon hara a goldirali ko yoɓireɗa par ce que golle maɗen ko honto marɗa joddi ñande janggo ko on ɗoftiɗo Allah ɗofti nelaɗo ko on mari joddi ñande janggo maliki yawmiddin ɗo mari joddi ñande janggo sa ari ɗo an si taw woni a ari aduna ɗo aɗa ɓiɗo ko golla tawi wona a jokka golle maɗen uytirale ɓaawo yamirore Allah subhanahu wa ta'ala nde uytira golle maɗen uytirale ɓaawo sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray bon haray a tonaki e ngeygu ma ngon haray an ko aranoɗa aduna kon nafalima ko Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagiral jinna yimɓe so wona fiye ɓe rewan haray a goldirali ɗum ɗon haray bon haray an nafa ala ko arannoɗa aduna ay haray ko ɗum ɗo woni perdi fama rabihat tijaratum ɓe tonaki ngeygu maɓɓe ngun ay ɓeɗo ko honno way arɓe aduna ɗo jokki weeli foti jokki aduna masaluhum misalam ɓe ko honno way ka masalil lazina wona misal on istawqada nara huɓɓuɗo yiite ay falamma adaat ha yiite ngen jalbina ay ma hawlahu takko makko zahaballahu bi nurihim Allah ñifa yiite ngen kono woni arɗo ɗaɓɓi aduna ɗo ko noon way ay jokkiɗo weeli foti ma gura gurdam porto ko ma bon noosa jokka weeli foti
bon ɓa ndaygu ko yonnanma jangoɗa ha heɓa lumiére o e hoore ka lumiére o ngara ha ene he bon ay ma ya acca ɗo aduna o ella bon ko noon wala aduna o ya acca ko ɗin ɗiɗi par ce que ko jawdi ɗaɓɓugol jawdi sa ɗaɓɓi jawdi ndi ko ɓuri hewde ko nde sa gaɗɗo ɓuri hewde ko neɗɗo ko yango fiyangotoɗo fi jawdi ndi ko yo yango ha o heɓandi ay o yango ha o heɓandi o waalo o accandi ɗo ay woɓɓe goo gollitirandi hara noon ko kanko landitoroyte ndi ñande janngo ko landitorede ñande janngo kono kay neɗɗon so ari ɗo o ɗaɓɓi aduna on tun haray o tonaki e ngegi maɓɓe gon haray misal makko no wonno misal on misal ɗaɓɓuɗo yiite ngen ya ha daygina binde makko on fes zahaballahu bi nurihim zahaballahu bi nurihim Allah subhanahu wa ta'ala naɓa annora yiite ngen Allah subhanahu wa ta'ala naɓa annora yiite ngen ko non woni fi makko ara ko non woni ko aduna ɗo yiite nge o ɗaɓɓi ngen ko dayginiramo nafaalimo par ce que o ɗaɓɓi aduna tun joni o yahi o acci aduna ay est ce que o ɗaɓɓuno aduna kon nafimo zahaballah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin Allah subhanahu wa ta'ala naɓa niwre naɓa daygu ngu fes acca mo e nder niwre acca ɓe niwre ay la yubsiruna nara ɓe yiyata ko waɗi sa ari ɗaɓɓi aduna ɗo ha mayde nden ari ƴettetima e ɗum hande kadi on tigui hewtoyde noon nisa noon faale yo Allah subhanahu wa ta'ala ruttu ɗum wona heferaɓe wirata ne ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala rudduna ɓe toro yo Allah subhanahu wa ta'ala ruttuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala artirɓe ɓe golla golle moƴƴe ko wata ɓe naadoyde alijanna ay Allah la hay hata woɗɗi wata wonde hande kadi andi ko ɗum woni ɗaynugol hoore muɗum ari ɗo jekki weeli foti ha mayde nden ari ƴettiti ɗum anda noon jake jake gonga nanggama ko ɗum woni ɗaynugol hoore mum ay ɗayni hoore mum ñande mayde nden ara yiyonte kep ni e jaka noon gonga fuɗi e jaka ko ɗum ɗo leyri e jaka ma yayno Allahu akbar non joni mi faala nden nana ala unzurni nanana mi rutta aduna mi yaha mi golliya toon heña ko yamirno ɗon lankon ala wata wonde lasta wonde sa si mayde nden ari nde habbotako ay fam la yubsiruna ay wata rettifade hande kadi ay summun koɓe faaɗeɓe ko aduna ɗo yeere koɓe faaɗeɓe nanugol gonga wajete ha ronka nanata buku mum koɓe boboɓe jaɓata wolude gonga si gonga temedere walama ɗo ko fenano nden ko ɗum ɓe bambanta ay umu yum koɓe wuminɗinanoɓe yiwgol gonga ay fahum kamɓe noon la yarji wona ɓe wata ruttade aduna hande kadi ɓenne ɓe golla e golle moƴƴe wata wonde hande kadi ay laawike wata wonde hande kadi ay la yubsiruna ɓe ruttata ko hande kadi aw ka sayibin ma misal maɓɓe arɓe aduna ɗo ɗaɓɓi aduna ɓen tun daredi Allah subhanahu wa ta'ala ko misal arɗo aduna ɗo ɗaɓɓi aduna ko ɗum taɓata andi o wowliɗa misal arɗo aduna ɗo ɗaɓɓi aduna tun ko honno misal makko way ka lakara so tawni mo maroy toon intérêt wewa ɗaɓɓuɗo yiite ɗaɓɓi lumiére on ara yangoɗa ha heɓa lumiére ko jonnora lumiére on ara ha gayna inna noon joni ya fajir haji ma on ko ɗaɓɓirɗa lumiére on kon lumiére on coupa accama ɗon est ce que intérêt heeɓi ko ɗaɓɓirɗa lumiére on kon par ce que ko addirɗa lumiére ko fi koko hentinanama a yanguiki ha lumiére on ari kono ñifi hande kadi ko yahi fes gaccima ɗon aduna ko noon way a ɗaɓɓi aduna ɗo a yonno mayde nden ari ƴettima acci ɗon aduna ay o yilti kadi no go wadde kadi misal fi arɗo ɗo ɗaɓɓi aduna tun o yi ew ka sayibi way wona duulere mina sama e wonde ko asama ko honnun cippinanta e ndiyan ɗo ko honnu sayinanta e ndiyan kawar leydi ɗo nafitoren moƴƴinana e ñameteji
wona duule ndiyan ɗan ko duule ɗen woni sa inanta ɗo ndiyan ɗan ko si duule ɗen ƴettike ɗe reggike ndiyan sadia mais si duulere ƴettike ɗo nde reggike asamaw ton ha nde ronki ndiyan saƴali est ce que nafay en fi ko duule ƴetti ton kon nafata en ko duule ɗe neeɓi riggade ko asamaw si ndiyan saƴali ɗum nafata en hay fusi ayi on ni misal maɓɓe ay ko sayibin way wona duulere min samai wonde ko asama ayi fihi harano e duulere nden ayi fihi harano e duulere nde ay ko sayibin ayi wara adun mana harano e juulere nden niɓe wara adun e diƴe ba barɓum e maƴe yaji aluna haraɓe waɗa saabi on kullima eɗin fihi ajahanin kano maɓɓe min sawaji ayi immorde parñitte ɗen hasdalala mawti kullol mayde duulere wonde ko asama o eɗen andi ko ɗum wondi e parñitte nokkuyel jelu nanuɗen ka parñitte fettata wara yimɓe illa sona ɗum sunna cuuɗi koye tata siga ɗin piiji mais si farñitere wi ka asama dow ga malaw ko ƴettata kolli ma ɗi naada ko nder noppi maɗa ko ƴuwoɗa ɗum hino wawma dandude mayde so Allah subhanahu wa ta'ala hodditi ko kayre wonta sabu ma par ce que si wi dow ga asama dow ga si wi ga fala e anda ko on to ɗum woni a yaade ay goto anda ay ko ƴettata kolli ma ɗon naada ko noppi ma e naɗa rentade ɗum wawatama dandude so tawi Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri koye ma nde hawrata ay ko ɗum woni misali hewere en kadan ça fait ɓe innayɓe moytade mayde mais a wata moytade mayde nden ay a wata rentade mayde detaɗo tako kullu nafsin zaiqatil mawti ay ko ñeddude wonki wo wonki meeɗa ko wiyete mayde kon ay kono neɗɗon ko o renti wo ko o renti ay harayno fanɗi ay mina sawaqi mode hajaranmate kurol mayde wallahu allah mo hiitun ko huɓindirɗo bil kafirina heferaɓen allah ko huɓindirɗo ɓeɗe yedduɓe allah subhanahu wa taala yedduɗo allah subhanahu wa taala wiɗo wiiɗo kañum ko allah wi ko wona haaji muɗum allah subhanahu wa taala yimiɗo huɓindi on inna rabbaka la bil mirsad allah subhanahu wa taala kanko kaka rompoyen o woodi neɗɗo on allah ka wawi rewde ha ronka hawrodirde allah subhanahu wa taala mo ɗum waɗi so inni to mana faman yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada o wi kala dey tan ɗo hawroya e allah yo golle moƴƴa dey si a andi noon si a andi noon si a maayi hiɗa mari toon solution ka rewa hara hawrade e allah gollu ko faalaɗa gollu ko faalaɗa ñande dargal maaya immito an hiɗa mari ka yaha bofum ka ñofoyoɗa hiɗa mari place um ka yaha hara hawrade e allah gollu ko faalaɗa kono noon allah subhanahu wa taala indi sa andi dey en hawray oni a fali amal sali haray gollu ko moƴƴi e ko waɗi noon allah subhanahu wa taala ene huɓidi bil kafirina heferaɓe yakadul barqu yahtafu absarahum manam maƴe ɗen parñitte ɗen hino faalede ɗe jaɓata guite maɓɓe ɗen ay kullama adaa lahum masaw fihi wa isa aslam alayhin qaamu si niɓɓiti mana si hentike ɓe yayeru ɗum ɗon ay si niɓɓiti qaamu ɓe daro allah subhanahu wa taala inni walaw saha allah kanko allah subhanahu wa taala mo faala noon ay la zaba o naɓa eno bi samu ihin noppi maɓɓe ɗin waba saari e guite maɓɓe ɗen joni i tawi woni si farñitere wi dewga malaw ɓay haara a nana hitongo ma wiya haynoto jalbe nden hiɗa wawi dogade takkito fi wota hawre mayre tawi ko ɗum dandete allah subhanahu wa taala himo wawno kadi ittude guite ma ɗen wona ma bunɗo walla o pahinɗinama ara nanata si farñitere wino ɗo mala a yeyata yiite gen sakko anda honto moytorta ma o waɗama bunɗo ara si niɓɓitino si asama o niɓɓituɗo ɓawli kiron andata a yiyata sakko anda ko hono rentorta ka ay kono ɗum e ɗum woni kanko allah subhanahu wa taala o acci ɗum ɓay si a neɓoɗa moytade ɗo kanko allah subhanahu wa taala a maraka moytoɗa ha daɗa mayde nde ay neɗɗon a maraka o moyto ha o daɗa mayde nde ay inna allah no kanko allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirum himo hattani kanko allah subhanahu wa taala mo hattani kala hunde o wi ya ayyuhannas hey ko onon yo yimɓe ibudu ay rewe rabbakum joomi mon ay
rewe jomi mon allazi on khalaqakum tagudo on allazi on tagudo on min qablikum wallazi tagudo min qablikum aditinaɓe o lalakum fi tun onon tattaquna yon hulu allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ko onon yo yimɓe ibudu rewe rabbakum jomi mon kanko allah subhanahu wa ta'ala allazi on khalaqakum tagudo on wallazina tagi ɓen min qablikum aditinaɓe on kadi la'allakum fiitum onon tattaquna yon hulu allah andi kanko allah subhanahu wa ta'ala o imposire ni wa tazawadu yoɓe fa inna khayru zad at-taqwa yoɓe ko ɓuri moƴƴude jaɓade fof ko kulol allah hule allah on taguɗo o tagi ɓen additinaɓe on hulu allah on taguɗo mama soro ma hulu allah on taguɗo baba ma taguma tagi ɗi e moftaji addinoɗi fof ha hewtuma allazi on ko mboni allah on taguɗo iya moftaji additinoɗi tagi soro ma tagi baba ma tagi nene ma ha taguma an kadi ko mboni on allazi ko on mana allazi on ja'ala lakumul arda waɗan ɗo leydi ndin firasan weƴƴitandi ko weƴƴiti ndi leydi wassama o waɗi asama on bina an ko wiyete mahodi kon o weƴƴituɗo ndi ɗo leydi waɗi o asama ko on woni allah ko ɗo woni ko hana rewede ko ɗo woni ko hanuɗen hulude wa anzala o cippini min assamai immorde ɗo asama ma an ndiyan fa akhraja bihi o yaltiniri sabuɗa ndiyan ɗo min ashamarati ɓiɓɓe leɗɗe dinɗe leɗɗe risikan lakum arsike wonande on joni ndare fiyaki allah subhanahu wa ta'ala on dinɗe leɗɗe ko adda ko leydi ɗo kon fof ko fima ko kanko allah subhanahu wa ta'ala si allah si en remi joni en addi en remi walla en tuti leɗɗe en aawi malla en remi maaro si allah subhanahu wa ta'ala sa inali ndiyam moƴƴay siko mango walla orange kala wo façon ko wiyete leggal ko ñamete ko moƴƴata ndiyan kon déjà fiyaki kanko allah subhanahu wa ta'ala kon hawdi noko go wi ndaare façon dinɗe leɗɗe ko ñameten kon no sertiri ese mango e pomme ko gotum weli banana e orange ko gotum weli limon e lemunne ko gotum weli e goɗɗi goɗɗi wata contrer ɗo mais ɗum ɗo fof ko ndiyan gotan yarni ɗe dinɗe leɗɗe ɗo fof kun kala e beela kun kala ko façon go weli kun kala nanda e kuma façon lewñendi mais fof muɗum ko ndiyan gotan yarnira allahu akbar oɗo woni allah mawɗo o oɗo woni ko hana rewede ko oɗo woni ko hana yettede o wi ko ɗo fontuɗo ndi ɗo leydi ɓanti oɗo asamaw o cippini kadi kasama immorde e ndiyan o waɗiri ɗum ɗo sabudan ɗo ndiyan dinɗe leɗɗe risiqal lakum ɗum ɗo fof ko arsika wonante on si maaro moƴƴi ɗum ko intérêt allah subhanahu wa ta'ala noon si maaro moƴƴi malla moƴƴale ɗum ko haaju allah noon sina fi yurmede wonande tagore nden risiqal lakum ko arsika wonante on oni fala taj'alu lillahi mana oni mana ɗum ɗo fof risiqal fala taj'alu lillahi anta watan waɗan allah ɗimmo wa antum harawne onon ta'lamuna hiɗon andi kanko allah subhanahu wa ta'ala o mara kafi diɗɗo o mara ɗimmo hulemo kanko allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum si on laatiga noon fi raybin e sikkitagol mimma nazzalna e ko men cippini nde alqur'anare ala abudina e dow jiyaɗo amen fa'atu awa addeɓe suratin simore min misli siga qur'ana kala sikkitire so tawni alqur'ana ko gonga ndaare goɗɗum go ko tanditata e qur'ana addon copier qur'ana addon la wata wonude wata wonde qur'ana wata nde copiyade a wata nde uytude a wata nde ɓeydude wadu noddon suhada'akum seede e moɗon ɓen fop min dunillahi ko woori allah in kuntum si on laatike soadde ƴiina hiɗon gongi qur'ana wona gonga hiɗon man ɗo worna qur'ana
a ɗaɓɓe goɗɗum ngo ko nantata e qur'ana addon fa in lam tafalu si tawi woni noon on gollali ɗum hande ka landaɗon ɗo addugol siga qur'ana walan tafalu haray on gollata on wata waɗude hara wata waɗude si a landama question ya addi question ka landaɗamo ɗon a jabaki ma ɗon ara ya watamo addude nanden jaboytoɗamo fattagu nara hulenge yiite allati ngengi andanɗa hoore maɗa wa ɓuudu hannasa ko yimɓe woni ko nge huɓɓitoreyte wal hijarata e kaaƴe sanamu joni ɗo ɓen yiite ngel laakara yiite ngel ñande janngo ko yimɓe woni ko nge huɓɓitoreyte ko huɓɓitoreyte ha ngelanna durbude soobe o noon natane komɓe woni ɓen yimɓe ɓenni ko payi koye tosukoy huɓɓitoreyte yiite ngen cewkoy wonan andirɗen noon neɗɗo ɓenni si tawi woniɗa huɓɓude yiite andi ko lekkoye tosukoy koye cewkoy koye ɗon addaɗa huɓɓinde noon adda baka jane ɗen ka ko ɗum waɗi ɓenni ɗo sa nani goɗɗo no inna ƴiƴan keccan diway ko gaburu nawyiɓe tun woni ka berɗe gaburu bobo hoye ala toon gaburu hakkundeɓe ala toon gaburu anden ɗorema hattinɓe fewde ko hattini e darjingol hattini moybugol gaburu ɓen ala toon ɗum ɓen ɗo hare ko renta ko innugol ƴiƴan keccan diway ma on tigi waɗa paygel yaga tarta pay kum fijay pay kum fijay goy kono noon yo hawrin dey an yo andu no fijira si pay kum fiji yo accoɓe ko nawya si tawi woni Allah lanɗo no woddira ne mara yo accu kadi kaw nawya dey si pay kum fiji ya ko ronki ka ko nawya aray marsal yiite ngen o iddete ay nge paranama lil kafirina wonande heferaɓen fattaqun nara hule yiiti allati ngen wa ɓuudu han naaso huɓɓitoreytenge yimɓe wal hijaratu e kaaƴe sanamu o iddati ngen yiite ko nge préparana lil kafirina ko yedduɓe Allah subhanahu wa taala ɓen yedduɓe alqur'ana sali sunna sali sunna toujours no yewtirɗen noon alqur'ana hamo bassiran wa musiran alqur'ana nde weltinayi nde hulɓinayi ko ɗum woni fe alqur'ana ko so inni alqur'ana si neɗɗo so tawi yiɗa faala fewde ko ma janga siɗa faala fewde ko waɗi alqur'ana on si a hawri ko Allah subhanahu wa taala e kamba rentoɗa anda e jaka mo waɗi o bone ɗo ko ɗum ɗo ay sa hawri fi ko moƴƴere wowla anda e jaka mo waɗi ko moƴƴi ko ɗum ɗo rentoɗa mana tinnoɗa waɗigol moƴƴere nde eyi wamo bassirina wa munzirina no wiiri noon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko noon ko hulɓinirowo ko weltinirowo o hulɓinira golluɗo ko boni on natugol yiite golluɗo ko moƴƴi on natugol aljanna ay ɗo kambaniɗo golluɓe ko boni ɓe hawatiɗo ka moƴƴi ɓe o wi noon wa bashiril lazine weltinirɓen amanu gonɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ay neɗɗo on déjà ɓawde wi ko julɗo ko wi ko gonɗini kono wata godde ɗum ko gollugol golle moƴƴe e jaga ɓawde wiɗa ko a julɗo nafima o si taw woni a golli golle moƴƴe ayi wa bashiril lazina weltinirɓen amanu gonɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli ko moƴƴi fiya wiya jaaɓi Allah jaaɓi nelal kono a gollali kadi ɗum nafatama nafatama ɓawde jaɓɓude Allah jaɓɓuɗa nelaɗo a gollay kadi ko moƴƴi ɗum waɗi innugol tun ɓeyne ɓeɗanda ça fait ko ɗum waɗi konnguɗi goo hay tawni siɗi wowlama wallahi an tigi randa ɗiɗo ko konnguɗi majjiyanko tigi tigi wallata kadi ɗiɗo konnguɗi ay wigol diine kaka ɓernde ko ɓernde nden woni fi banu adama on fof par ce que ko ɓernde woni fi neɗɗo desi ko ɓernde jogui desogol ko si ɓernde nden fiɓi si tere heddiri ɗen golla mais si ɓernde ma nden fiɓi diina ko gonga inde jaɓi ɗum diina ko gonga mais a gollali mais so ɗum watama nafude ay fuy aɗa wawata nafude ɓay tum ɓernde nde jaɓi diina kan kadi ka gollay mana tere heddiri ɗen kadi ɗe gollay ko ɗum waɗa nafa innugol tun diina ka ɓernde ɗum ɗon tun yonatade ɗum ɗon tun yonata ko gollay wa bashiril lazina weltinirɓen amanu gonɗimɓe wa amilu salihati
ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe jannatin aljanna tajri hino ila min tahatiha sengole majje allah naaru canɗi kullama rusigu tuma kala nde ɓe arsika min ha ka aljanna tum min assamarati dinɗe reɗɗe risigam arsika wonande ɓe gaalu ɓe wiya ha zallazi ko ɗum ɗo risuguna min arsikano min qablu ko adi wa utu bihi ɓe addane ɗum ton mutasabiyan hara hino nandi lahum hino wodani ɓe fiha ton azwajun sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe wahum kamɓe fiha ton khaliduna ko ɓe luttinoyteɓe ton ɗum ɗo holli en ko gollugol golle maɓɓiɗen tun ko ɗum ɗon tun woni ko nafata innugol tun min komi julɗo kono hara gollata golle julɗo ɗum ɗon ko ɗaynugol hoore mum ɗum ko janfagol hoore mum ɗum ko waɗi nafata on tigi hay hunde namu jama tv haray leere man on yoni heddani en ɗo 5 minutes wawi waynodirde ɗon wawi wadde 78 116 82 38 so naati ƴetten 3 auditeur walla 4 sallah wawen waynodirde 78 116 82 38 ay so tawi wodi wonɓe ka ligne ƴetten ɓe illa sona ɗum wawen waynodirde ko waɗi leere men on yoni ay lahum wa lahum hino wodani ɓe fiha ton azwajum sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe wahum kamɓe fiha ton khalidun ay ko ɓe luttinoyteɓe ton ay kanko noon allah subhanahu wa taala wi inna allaha no kanko allah la yastahayi ay la yastahayi o amata ay an yadriba ay nde waɗata masala misal ma ba'udatan ko fotata wona ba sonsolivil ay fama fawqaha ma hara hewta ko wiyete sonsolivil ko mana misal ay fa amma allazina amma nan suko ɓen amanu gonɗinɓe fa ya'lamuna haray hiɓe andi annahu no ngal misal ɗon alhaqqu ko ngal gonga min rabbin immorde ka jeyi maɓɓe ay ko ɗum woni alqur'ana aya fanɗuɗo ala alqur'ana fof makko ko nafoore woni e makko ala ennugol kun ɗo hino fanɗi kun ɗo hino jandi moƴƴereji ɗin kadi ko wona noon bakkatuji ɗin kadi ko woni noon allah subahana wa taala ini wota yawito bakkatu ɓurkun e fandude sabu no an datina kun ɗon luttinoyte ay ko waɗi noon aljanna kadi ko poyen naatiroyte ay hiɗa wawi wadde ɗo ha bakkatu hun gotum petti saloma natoyde ko ɗum waɗi moƴƴere hun kokon fanɗi o kokon fanɗi julɗo mo tawa yawita kun bone hun kadi kokon fanɗi o kokon fanɗi wota yawita kun dey a datina kun ɗum wonata sabu ko perdinoyma ayi misala fannugala on ni fay fa yaquluna amma no sukoye fera ɓen fa yaquluna heɗa wiya masa aradallah ko ɗum allah subahana wa taala fandi bi hasa masala e ngal ɗo misal allah subahana wa taala wi yo dillu bihi hino magginire sabu ngal misal kasiran hewɓe wa yahadi bihi no fewnire sabu ngal misal ɗo kasiran hewɓe wa ma yo dillu bihi majjirta sabu ngal misal ɗo illal fasiqina si wona ɓen yaltiɓe ɗeftare allah yaltiɓe ɗeftare allah ay ko ɓen jaytoto alqur'ana koɓe ɓene ɓen allazina ɓen ay yanquduna ɓe no firta ahadallahi ahadi allah ndi min ba'di misaqihi ɓawaɓe aadodede ay honnu enen ɗo fof en ƴettino aadi ko allah subhanahu wa taala e rewama en yeddatamo ay e fof meɗen en ƴettino aadi ka keeci baba meɗen adama ko addirani ɗe ko ma khalatul jinni wal insi illa liya'buduni ay alastu bi rabbikum qalu bala ay allah subhanahu wa taala noddino ngam ene wona min jeeyon e fof meɗen en iritinake ko allah subhanahu wa taala ta hayde en iriti ɗum hay heferaɓe ɓen sa landike ɓe ɗo joni mais heferaɓe ɓen ay si ɓe ɗumanike ɗo ɓeyna ɗo dieu merci heferaɓe ɓen si ɓe heeɓi ɗo moƴƴerani ɓeyna ɓe yetti allah ka c'est dieu grand anda dieu merci ɓeyna ɓe yetti allah ka mais est ce que ɓe jaaɓi allah mais ɓe andi allah no woodi ɓe andi ko allah woni fi maɓɓe on allah woni fof ko allah tagiɓe ko allah woni ɓe waɗande ɗo ko ɓe waɗi ko fof ko allah woni ɓe jonnude mais est ce que fi ɓe yetti allah heɓe jaɓiri ɗum allah ayi ɗum ɗo ay yanquduna ahadallahi ɓe firti ahadi allah ndi min baadi misaqi ɓawa ɓe aadodi e allah ko allah subahana tagiri ɓe addiri ɓe ko aduna ɗo ko fije ɓe rewmo hara ɓe yeddalimo ayi wa yaɓita won hiɓe tajama amarallahu bi kon ko allah subahana taala yamiri yo jokke ayi rewgol allah jokkugol en ɗan ayi an yusala ay
jokka yusfiduna hiɓe bonna fil ardi ka leydi ay bonnugol tun jokgol tun weeli foti khaduma al khaidina Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaka ɓeɗo de humul khasiruna ko ɓeɗo woni perduɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en tawede ɓeɗo ñande woni wawanamore meɗen nam Jama TV hara hande ko ɗo wonɗen darade inchallahu ha yontere hande ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla tawne en tawna en ha yeeso toon okka en baraji ko woni lewru suumaye kon okka en baraji ko woni janngol alqur'ana kom en tori Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e sahaba haray ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ko longinimo wona ko ɗuɗugol gandal kala ko hawri ga en jumte haray wona ko wonti fandane ko emorde seytane en tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla okka en baraji janngol non kadi e heddi ben Allah subhanahu wa ta'ala okka en baraji heda gongol Allah subhanahu wa ta'ala okka en baraji ko lewru suumaye kon danden Allah wata danden kata e kasara fertane ngar sika bana en kata e narana en entreprise men on Jama TV yeso entreprise ji heddiɗi ɗin fof kadi nawraɗi yeeso wonɓe gollirde ga ɓen fof hewta patron en PDG yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu newende nden kadi ɓuri ni e okkoren yaññana en feere nden okkoren barke meɗen e barke kanko en danda en ala wawata danda en kata e kasara danda en saabu gaño danda en bone iblisa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم